Mangwakway fi manglo manggugupuisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw to the paro fanlihing Tiya mamunay mogi itay from Karen Mumimilagi sa duk mo na puitasi Podong ilansan man Buenas John Hapa Day ko sa kinconception yun i Kuentos Guåhan. You know, ipadzunes ti Kuentos Guåhan sa Fanachu podcast. Ni Fanachu podcast magkadinimbat gadi si Dr. Michael Biwapa at manahagay patanedot para tababay programa o bebay sano gini nga programa da bay Kuentos di pud apa siya ta sa sesedi gini gitanota no Guåhan dan ni Lotte Marianas dan todo el mundo ni umafekta ito dumagay mo na karirata no mala data so disclaimer taza sa mga anyo hapa bebe usangan gini taza fuma nagyo tamano bebe usangan ni hafa todos ti opinion na asti mo fatugin ni kusol dagin ni titanos dano wala hamon na no masyafa pratasangan gini gwa di no animo ni hafa inspipia siya para na mas medgood este na kinalamten ni para sondig mo na no ikutrata leksyon po ikutrata ni ngota po ikutrata ni para empati para taw siya no so gawon si conception dangklon na sa dos mga sin manggayan gini para ekong gasti lani sabalo gini magi zano las 4 gi taluani ipopoingi actually sabalo za ay kalan magtempo di mati i-report lang ay sa paro saktaan no yun Guam Pacific Daily News pag or rather weather report no nila adayam do sa sina flooding or kahulihan no sa ni itan to dulo I usasangan na do sa pudi may na data na fan safu ita you know na klase no data para pa masta sotsogi put paro puno pa ta panaling gi peligro na banda ni para ta society I dins gusto dan ni timinago no bebe kwento sa di podesti I tetsu mami gini gi komisyon ni Fino Chamoru utunga na ti partisti I Kuentos Guåhan gi komisyon ni Fino Chamoru lo pati manera ni mampareho ita todo muna mampareho na todo muna insasanig muna I lingwahe no para na fanungo sa itaw-taw sa ni generasyon siya ni manggayi gini paghoben manhoben para manamko masyahafa na maidat low no bebe also free advertising mama fananan so komisyon ni Fino Chamoru san magupo zambani dosu sa no gay gitu gi pago sa tingwa no media specialist too titulo hu gi san no baho no fumafabikasan todo no na fan edit no pesu produce dispensa pesu produce todo do video ni gag is the mommy website no or rather the mommy website the Instagram the Facebook the YouTube the no siya manido sa matarya ho bebe so with the Fino Haani word of the day zatana na Fino Haani no sinemo na sa distiado na tempo sa tigwahos tin no sumutsugit tigwaw tumutun gracias sa Diyos na di antes di kami gi komisyon no manga izo ne le yamala data so gisti I Fino Haani kada dia un babay I daily post no da piano che Fino Haani sti Fino Haani finanui au tamano no dell'Italia no the way it's spelled pesa finanaw gwa hemplo ni tamano masangan gi Fino Inglaterra dan tamano masangan gi Fino Chamoru lo mas tado paso mo na mananan para gato gi mananan gato gi Guam rather the Instagram siya the Instagram bonito sa kumamala mag Fino Haani gwaha no verbal di verbiage no di kumunata ni Fino Haani unhungo ka sampi gwaha masangan gi background ni pagpuntungo tamano masangan na bonito di Instagram pesi YouTube pesgati gi sa mami Facebook long gwaha ta lumas in tebi podesti ukuntusi tauto ni mo manenya juga tu TV channel gi
legislaturan Guåhan sa pudi insegi sa faisal ko sinyamon we could broadcast no ibadan mamami sa no sempre bina na si Dr. Abibaka ni Zibidaw da talifan ko sinya mas maagadesi ipunto gini sa David ta salapon David ta na mas molig mo na dyan fit me inanauta gini gi Fino Chamoru no kada dia unata na fa masasangan gi Fino Chamoru dyan nga magay para di tumungo no waha lukwi na di mas tunay sa lingalan ni mga sa tay ginis ti masangan niya para tay ginis ti Fino Chamoru mas spelling mo na no, sa bonito mga sa no finanon no no ni Mina'Fatfat no gwana bay na at na bisti mala para hafata-puni gwana bay na diti maagradesi tigmasan agradesi gwahan na di palabras ni insasangan guhi. Por ejemplo, mapos na bes no i Julio za i 31 na palabras sa 31 days in July no. Pues ibidan mami sa in ahasu todo hafa monta tugi ibini hafa siya na palabras para tanasabi gagizi liberasyon gagizi bandera gagizi i World War II na liberasyon no post liberation tegano siya na palabras no. Kasi Fino ani mga todi tempo no gaya no i palabra na in adzik apa bebensangan the inaata na di Fino English no is a themed word of the day mapos na mes i Julio no tana famas magi para ta celebra no na i Liberation Day ani pudi gi 69 na 69 años na tempo tati sige na mga na manmaktum tati Amerikano da amor tati tanunia Amerikano gini ni Japanese no lo ito di pinadesi pues gi anem pepega estisya za impasalista papa fasa na palabra bebensangan in nadanya all mestisya i differentes klase na palabra siya disti liberasyon is celebration iminago iferia disti todo kita gano i banderang Guåhan i banderan Amerikano jadi fanan gwaha piniti magait sa pudi taymano in fabrikas ti taymano ti impelu halum guihi sa gwaha giling mami pago i palabra ni estrellas no stars mami 50 na estrellas di banderan Amerikano pues 13 na raza di banderan Amerikano do fanangwa ha do na taw gisya no tinga lani tisina da mamamnodem do otru palabra hafa na para tana halmene i banderan Amerikano tana bitan ninya gaza hita you know i tumay mamano mo na tanota i man makalani Jan tofa usen na gada si na palabra na masangan lumayla lukwi data hasuna masyadzata pati jata gaya sti Fino Inglaterra gi kursunta gaya guhi japati sti Fino Inglaterra gi lingua hita ja ani masangan iti menagov niya itaw to podesti matugi gi Fino English kasi sige no atan na undia magay jani tinigogong ita mo na gini no ni minalagot ta menti independenti na klase ng estado politikat benti undia kasanga na iti minagofta todo do gi Fino Chamoru lo para pago sige na interesado gini gi lingwahe na banda sa unggan debya dito na sabi Fino Inglaterra san makat para ta Fino Chamoru dati tanadan niya Fino Inglaterra makat okay para ta Fino Chamoru dati ninaji sa pinalay di na Fino Espanyol no dahil tayo sige na ikut turata san Rico ikut turata lo kumu manaw gatigi umanaw gata winigi siya na may sa ipan na banda padluta asal ko ikuturan nga na pinatsa di ni Carolinian pinatsa di ni Japanese pinatsa di ni Alemania dan ipumalis ng klase ng tawag ni Manistaba Guhi pasagin tempo na magaya manujo Chino gisya ni matutugi siya na may pues di masagi tamano muna na manera raw natin hasto na todo siya ni manggay di guihi
da ilingwahi ni masaksangan, ilingwahi niya kumukun na pa jo halong gi Fino Chamoru. Da gwaho ye na sokko kumusinya eji communicate no. Sinya umatingin na dos ni hafa para tasangan kumu hafa na palabra sangan niyo yung comprende of edeleku maulik estamo na tinigogong ta. Pasti nisita ta tanda yung banda di Fino English mas para ta para ta hasunan magay san baba para ita sa ay ti gano na manera mahal may ginigi politika na banda sa ti jaho na bede magay bebe halum ginigi politika na banda ginigi kuentos i Chamoruta palabras Chamoruta sa ti prestido na programa palabras Chamoru lo malagwit pati malagwit gaya siyempre magay niya influence siyempre tana I have to say it in English no so bini English so di pero mas mamata comprendi doon gan magay san magafo como matto do na tempo ni sino explica giza hambuzo todo dugi Fino Chamoru hafe o kekesangan sen molik sen pimona itinagogum ta ginigita nota no malasa utumalo ko istina no bebel sangan gwili di talo be patsay o to di na topic no lani no ana sa sendes kanawo sti taso sa di pagigita nota puristisia san migay na accidenti san migay na tinamago siya na sa di no I'm talking about the crime rate gini todo di siya man marirista po di ako sa bidan niya binaba na banda lo gi kuraston no ang ginawa atan siya gana ba na manisita na tawtawag siya adjudo no adjudo sa theology no san maput paron ma-ajuda paron fan ajuda gi kasi onyo imedya na tempo tati umujungo na di podcast at si Dr. Bawako na di mapananan irespeto da kumumong gaya sa mas ta praktika di irespeto tita susedi siya manadan babarias ginigita nota uta susti babarias sa ginigita nota ni Haji Masin of effecta kino di man mamayla siya na klasin tawtawag famagonta dan famagon niya ang giparatanan nga pero matulay kay tano por lamulig muna do adza sinata sogi para tafatok so nga takti sa paratananga na por fatto na tempo ninayan o fatto debi di tatutun gijahita mana tatafan arespeto di tafan na irespeta dan atana fan gifta with di igunay sa gi kurason sa sige sempre man mas mo nakitaan Laza malago be sangan da di dia magano pa sa bilo importante sa nasyon. Buenas dan half a day of second conception side go second conceptions truth behind Tulu. Buenas dan half a day Viva Chamoru. Condition 3, condition 2 Yan will mag-ipwas pan malogo I-radio asangan gi condition 1 Head for higher grounds, you better run